Jun ni somni panga sang ni somni panga ni lai ni ani a bazar thlir tu te chi bai ule country advek angin nimin khan US President Donald Trump an in ka haya puan hnuwa an hun nei lai chu in Iran le Israel chu an han in kap le deuh na a in ka hayan nei tange nge a Israel le Iran in kara in dona hi top hlen thei mai a be sei am viau ani Trump hian in ka haya puan to hnuwa Iran le Israel an le insai le chu thin rim hle a Israel po na takin na khaka Netherlands Rama NATO Summit mang tura White House a chua san hnu loka Truth Social a post siamin Trump chuan Israel thona zongjong an ho vekang tuma antina to tura ni lo inka hai hun manani to atia Israel bom thak to su in thak le ni chuan dan bo chian na lian takani in pilot te ko ho to ro tuna ti aposa a in ti thu hle ani Trump hian helicopter a chuan ma kheta reporter te komna chuan Israel le Iran in ka haya puan to nuaral thu man chelek le chu lom lo thu asoya Israel in Iran missile pakatan chang le chu angai dan ani lo le zuala tuna chuan Israel hi in beng dai tura kati an ngai ani Iran le Israel hi hun rei tak an in bei to a until ti hi an reshep lo ani ati tun mai ani Israel Defense Minister Israel Katz chuan in ka hai puan to nu Iran in missile manga Israel ka wangin asipai te chu teran kho pui bom le turin thua pe ti asoya Iran chuan Israel an ka lo thu an soya Israel hian in ka hai puana tangadar kar khat le chan ve chung zet Iran an beile ni in an soi ve thungani country advek angin Israel in June ni som pathum khan Operation Rising Lion puangin Iran chu thona mangin an beya Israel beina chang le thian Iran sipai IRGC te chuan Operation True Promise pathum na puangin drone le missile mangin Israel an beilet ve ngala Israel hian Iran ram sipai mun poimo te le nuclear mun ten bituma Iran hian Israel in thlona tuian siam chuana le an power pack chuana mun ten bitum thunga huna kal zela anin beina zela June ni somni pani cholni jing khan US John Operation Midnight Hammer puangin Iran nuclear mun poimo pathum te beile a US beina hi chang le tin Iran chuan Thotran Zan Khan Qatar le Iraka US sipai air base te chu missile mangin an bei vele a hemi hnu hian US President Trump chuan Israel le Iran in ka haya rotnan pom thu a puang zuya a puan hnu dar kar tamwak lawa Israel le Iran hi an cholta ni ti la dik mai ome Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan ni som pani an in do chung hian Israel chuan Iran a beina ti turte ti zo man thu a soya Iran nuclear le ballistic missile hlo omte po anti chia a Iran sipai ho tu te pon that nual ti asoya Iran nuclear hlo omna ti bona kongan malak na US President Trump chunga le US sarkar chunga lom thu asoya an malak na chu President Trump howati an ni thu le Trump in ka haya rotna po apom thlap thu apuanga chuti lai chon Netanyahu hian in ka ha in rem na bo chian na omani chon na takin kan chang le tang ati thung Iran ram Foreign Minister Abbas Araghchi point Israel an top chuan an top ve ang ti asoi ve boka in ka ha in rem na bo chia in pu to na reivak lawan in ka le hnuwa President Trump atong na taboka an top tari ani ni som pani anin do chung hian Israel lam hi mi som ni le pariat an thia sangchong in hliam an tuara Iran lama hian mi zakwa som sari pali thi in sangthum chong in hliam an tuar bok ni in Washington om human rights poll te chuan an soi ani Israel Prime Minister Advisor Dimitri Gendelman chuan ni som pani in do chung hian Iran hian missile zanga som nga vel zet in Israel hi kap man ni in a soya heiba ka hian drone sang chuang in a bei ni in a soibok Iran rama chuan mi pui tam takin in dawa top ta chu an lom zialan tirnan kong an zo a Iran ram kho pui berte rana chuan mi pui zatam takin kong zo in Iran official press TV chuan mi chi sang sang te churam chung mun tin atangin an pung khoma Iran ne na chan ni lo min kong an zo ani anti hetila hian Israel sipailal ayal zamir chuan Iran an beina chu ala top lo ti soin tuna hian bung poimo tak kan khar chia Iran laka kan campaign ero ala zo lo ani hlotlin na thatak kan changa chuti chungchuan kan ma ti tur tam tak aloma kan hlotlin na loma thuman kan la ni lo atia tuna chon Gaza lama kan in sorbing le tonga mi hren te hruai kira Hamas te ro rel na pai thak tumin kan beile ang ati Iran Deputy Foreign Minister Syed Khatib Zadeh chuan
Iran chuan beyatok le ni chuan na takin an chang le zelang ti asoya Israel mi puite hian Netanyahu ro rel dik lawan tuarani atibok nimin tlai khan IDF Home Front Command chuan Israel rampumpuya mi puite chu nunphung pa ngai nan nung le theito ti an puanga ningani zandaria ta thilom dan thlir le in nunphung pa ngai nun chun zom zel theiani le ni lawan puang le don ti an soya tuna ri jon in khuak khirna omlovin mi pui pun khom phalania mani na tho theiania zirlai te pon mani in school an kal thei ti an puanga Ben Gurion Airport le Haifa Airport te po dan pa ngai nan kal le thei to dona thlona thlok lu le chuak thei zat te thlona pakhatin mishinga phur thei zat bi thliana te po hli vekani to thu an puanga ni nimin le ni zan thleng khan Iran ram nuclear hmun atangin radiation leak mu ani lova Iran in uranium athlit fim to ke ji zali chuang zat chu khoyange om hria talani lo boka US President Trump chuan Iran nuclear facility te anti chiat saka wangin Iran chuan nuclear program an chunzom theyarin lo thu asoya Iran hi an mani nan in siam thale thei ngai lawang an nuclear hmun khalung pui hnuai omania kan ti chevekani atia B2 pilot te khan an hnan tlin hlea rin phak ba ka thain an hnan thokani atibok hetila hian Iran ram President Masoud Pezeshkian chuan Iran chuan nuclear ral thuam nei an tum lo ti soin dokan kila in biak na nei an in pei ti asoya chuti lai chuan Iran Atomic Energy Organization ho tupa Mohammed Eslami chuan Iran nuclear program chu chunzom zelani rin thei turin thua soi ve thunga US le Israel in nuclear hmun ten be wangin an nuclear program a buai pha lova hetiang hi thil thleng theani ti an hriat awangin ahma da in an lo in ruam han lok to a nuclear program kan kalpui me ka top lo nan kan lo in veng lok to ani ati thung Israel le Iran in kara in ka haya puan thei awangin US President Donald Trump chu Nobel Peace Prize dong turin official la rotani ta a Nobel Prize website a chuan kumin Nobel Peace Prize dong turin candidate jathum somthum pariat nominate an ni to thu tarlanani Republican House member Buddy Carter chuan Norwegian Nobel Committee hnena lekha ziakin President Trump hi Nobel Peace Prize dong tura rotna hi thlena Trump an Israel le Iran in dona ti top tura malak na chu thil ni phungpa ngai pi alam hriat reng tlak ani atia Trump hian ral thuam thaberber nena Israel le Iran in dolai ti topa khowela ral thuam hlo om ber chu ram pakhat siam firfia kuta lu lo nana dang chat bokani ati Carter chuan President Trump hian mitam takin thil thei lo nian ngai inka ha inrem na chu har sanna om mi alavina nei tir theya President Trump hian Iran in nuclear ral thuam ne tumna ti topin firfiak te kuta nuclear ral thuam om lo nan thutluk na pa taka siam ngam bokani ti in President Trump an rama kai hroidan chu Nobel Peace Prize ziarang dik tak remna kong zo na indona ti re na khovel pum in ngei taka om du na ni ti in Trump huai sen na le dikna chu fak le choi moi tlak ani ti in Nobel Peace Prize dong turin na rot ani Trump hian Nobel Peace Prize dong tura rot ani na lekha hi Truth Social a aser le diam to ani Tuntrum hi Nobel Peace Prize dong tura Trump rotani voi khatna ni lova kumin kum tir khan Republican lawmaker tho darel isa chuan nikum kum to pa US President atana thlantlina nia wanga khovel puma mi puiteril ruhlim na le ril ruzale na wangin he choi moina dong tlak hi ani ti in na lo rot to ani bazari lo thlira wangin kan lo me